누가 이거 빠오 갑자기 이거 열심히 답지게 유나 오케이 하나 phải ăn thầm à? Lên qua lên vào Muốn sao ăn rồi à? dạ này dạ Mang con tôi lên phải là tôi mang. con ra xe ahum masida Cái nào lại mà? winner ko iba team adida lupa sabta sabna ke prize so dedi gani hai go za sina AMIMYDO ki namakta miếng em về dress code setama tv rak pe namakta su organizing committee mai kai dagi hani ngai lektara khara ko phok so le Tôi xem ra.แต่เลี้ยงมันเสียงกัน xe cái này mà thầm cái tên mà sai mắm bay này Hwjik yang nungai ko pao ko organizing namakta organizer ki amali ai pa team ko se lagi pagaiman MLA na ahan ba sandari ba team singi anak ahan ba set ka ba team do adu da lupa lising mangangi prize kamera ya makin ni mai phải kia giờ tôi đi ăn cha mẹ tôi đi kanan ting boye cái gì ai blok nam mana ti năm rồi ai blok nam mana ti lah tapi ngan yang ada sira ai ada yang ada ngan lah mana pun ke on beri lah Facebook ta deh kan kai pai te Facebook ta nih beli mo ai start lah tapi tu kanan ting boye ni ikang dah yang ke mina mangat orang yang mina mari mangat yang ke mina mari mangat sarba undi ye mangat ya bide malah lak ya तुम थारा था मतलब थारा तुम था मतलब है बात matang था magi lagi lagi jadi video tu lah good evening ladies and gentlemen state level men's open volleyball tournament 2025 organized by AMIMYDO Imphal under guidance of the All Manipur Volleyball Association. The final match of the tournament will be playing between YMDO and AMIMYDO Imphal. Now we have the introduction of referees. First referee Sri S. Chaurian Singh, assistant referee. Second referee Sri E. Ajit Singh, assistant referee candidate. Itu tapi siap tu dalam masa yang jadi boleh miara. Nana kau nak thakal apa ya? Introduction of team. Nanti kau ada ni aje. Jersey number 2, Mr. Pradeep. Sekarang itu siap tahu terus tahu. Kang dia. Ai Saya siapa sih tahu sekarang? Nah, Facebook viral kali ngai. Jersey number 6, Mr. Mukesh. Team A, AMIMYDO Imphal. Number 1, Am tu siapa? Nanti minggu kayak YouTube tahan gitu. YouTube tahan mau minggu dah rui. Pantung channel. Jersey number 8, Ken Anis. itu dari pang supporter betul ke? Jersey number 10, Mr. Hassan Buya. Jersey number 11, Asik lo lam mengarang lo lebih bos kungkan tadi. Jersey number 12, Mr. Ibrahim. Jersey number 6, W. Farid, the pro of the team. Head coach M. Amir Hussain. And I hand over to the first referee for starting
No thanks. Thank you. Aming nang la. Suy nhìn để tụi. Tôi đi xem đi. Những cái số mấy thôi cái gì. Thôi cái gì nhỉ? Những cái xem cái mà. 5, 7, 2, Allah xem đi. Không biết chuyện cái này là gì. question please, YMDO Mayang Imphal. Nang là chuyện. Ya tôi không. Anh ấy thì có em vậy anh ấy thì 8, 1, 11, 7, Neka dinate enak sih. now sir. Abe bata to kai gina. YMDO Mayang Imphal. Nate enak tuh. Be halon tang. Be halo be tang. Ayam tang. ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ತೋ ಅದು ದೇ ತೋ ಕರಾದ ಸೇಪಾಯ ತವರು Masa nabi mama tu.